tahu TV. Wah, ojo menang disa boy, nang disa. Berapa? Joy, lagi padi melolo, Joy. Kok tak terima kan kemudian orang, Joy. Dia mau ya peninggalan ini orang. Kaki kemarin tahu TV. Kok tak nyaman kena kanan, itu langsung keluar. Oke. Kita udah kembali jujur-jujuran, boy. Kok tak terima kan kemudian orang. Oh, ini ruah. Apa? Loh. Aku tak bakal kaki loh, Joy. Iya. Kentari mah, Joy. Wis kaki nang dinak be. Bakal kaki loh, yang orang luar. Lah wis kaki nang dinak be. Mari torok Tak terima loh. Cak kaki tangkat, cak. Iya. Mai kentari mah. Torok be. Laki-laki, kentari. Iya kok tahu kaki emosi. Tak Kok lebih terima. emosi. Kok lebih emosi. Kentari boy. Tabung. Mai, Joy. Kok kene ser kaki, Joy. Kok kena kaki. Duk remaja cok ging kolek kentan kaki pagi tak nduk. Wis boy, tak rapar kita masalah. Benih deh iya kaki kita ngacak lu sapur wah. Kamu kok tak nyang kaki itu ima coba kita sudah pun kayak laki Aku lain. pengen kaki benih sapur wah. Ya pokoknya deh ya boy. Kok laku minta tolong kau begini. Kok laku ntar kalau mana Willy, terus megena. Mun laku kok tak bisa je ngarep pading kok laku. Tahu ya mau temu laku boy. Pas di rumah boy. Bila mau temu laku boy kok bisa panja je ya. Iya. Kok ki ngalahin. Kulkas oh. Iya. Tak nyaman baik. Kaki rokok. Tahu ya. Benih dok iya cara rokok coba boleh nyok. Iya benih dok iya je ya. Di rumah. Nyok deh. Dia lah pemasok kelun pas keluar dia. Coba. Deh, mau tak tenang pikir lah kaki kemarin lah. Korang tak nyaman boy. Orang tepae. Baik. Coba lah. Injek launan kenyut launan dia pemasok.
Pakun. Nikmati, ada lemak. Tak nyaman dia. Lemah ni kakak macam cik nyaman mau celingkuk roh. Iya jai. Injo kok minta tolong ke laku dia. Mun bisa usahakin kok ntar kon willy. Terus magena cik tang bekal sambil di tretan. Insyaallah jai. Iya pokok laku itu ya. Ya deh Nun. Mulai tenang pikiran Pak Rogo mantap deh. Phil. Iya. Kau dengar retro nyatanya. Di hubungan apa gitu nih, Ma? Enggak sih, kurang kanca. Kagel tahu kan, Cik Ima Roland di bekal situ. Ini lah tahu. Betul kan? Iya lah tahu kaki. Iya terus, dulu saya salah. Kaki mengucap bersalah. Iya jelas salah. Ima roh kalau ore. Oh boleh kata dia tang bekal di. Dinari matura. Iya terus arah apa? Wan kok lah cinta, udah Ima. Kaki mengucap cinta. Yang hengak aja ya. Tunggu udah budi. Wis kau mulai. Oh, jadi kamu ngacak. Ya meskipun kamu teman lama, tapi aku bakal bisa lebih dari itu. Lihat aja nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Joy. Kamu kempung. Iya. Kau nyatanya ya, Bu? Tujuk dulu. Berapa, Kak? Itu beri keluar bersapa. Beri. Oh, kok kan beri keluar rentang kanca ya? Beri kamar yang ambil kebeen, Kak. Ongkuan kaki, keluar benar dia. Iya, perentang kanca ya. Masa iya bentak peta aja ke sengkok. Injo bini tak pakai dia kan. Kok rondi pikiran tak nyaman di rumah. Nggak wis mun lakar keluar ben Alia. Kopi mu dia. Ya, kok gini cuma nak tanya aja tok gitu. Iya, Kak, on lawan ya. Kak, Apa mah? janji. Kok kemarin siap ya? Injo marah apa? Kok siap ya suruh tang Mbak. Soalnya aku mulai ke Pengkalan. Oh. Ntar ke mana Mbak. Ya wis tengah teh. Koki mulai kata ya. On lawan, Kak ya, kabarin. Halo, beri di mana, Kak? Julian. Apa maksud ban nokol Willy beri ah? Siapa sih nukul Willy, Ma? Apa teh nokol orang ngak jeban, Kak? Siapa sih? Kok tak seneng ya rela kayak kasar ngabeun? Can siapa sih nukul Willy? Wes, Kak ya. Ben tahu ben ngak riang kok jen pekel ke beun. Tak ngerti tak benyak lah kebebean, Kak. Cuma cak gila tak sayang ke sini. Terus aku tunggu cak apa? Hah? Wes, Kak ya. Hubungan angkok wes sampai di nape. Kok jujur ke beun?
Beri kok lakar keluar bareng Willy malam minggu. Iya kok lah tahu. Cak kakek keluar ben Willy. Tapi kok ki sayang gak? Wes kak wes. Engkau Kok minta kakek 3 wes. tahun. Wes. Wes. Pak kakek cek gampang ngedi kroki laki Wes kak, kok ngucak wes hubungan rehab sampai dina apa ih? Ima. Ma. Ma. Bawa Billy. Kemarin agak kena. Apa? Raga-raga kakek. Tang hubungan benih mas sampai pegel sampai nggak setia. Lah pegel ya? Berarti kalau berhasil. Apa itu? Kakek gue nggak berhasil kakek. Nggak berhasil. Kemarin mana gue? Mau lemari gue tengok. Wih, lah. Mayu. Berbeda lagi. Wih, mau lemari mana gue? Wih. Unjuk kakek boy, apa maki alang langsing kok? Kakek ji, apa masalah empat tekan kau nak kan ada ya? Raga laki-laki roa. Sing kok pege ben ima setia. Peka dia orang majoy. Kok fitnah. Ben ke laki roa. Arwah saya sama Willy. Ya kok cakno ko le roa. Jadi, aku saya ajalan pernah ajalan bi imaru oleh. Iya bener roa. Kalian minggu pakai ntar ki bro pah toko. Pah kakek alang ki bro. Tahu dia kok nolongin nokol joy. Tahu. Bun kakek tak nyaman. Iya, kau tak mandi joy. Datang ngarep padi. Ya wis kalau mandi kalau. Tina boy lepas sabar joy. Iya. Sabar boy. Yo kok mandi joy.
Jangan kamu mengalak-alak. Duh, tuh macam. Jai. Ya, akan jangan tapi. Apa je kan? Bukan banyak macam. Tuh. Lagi macam. Pas nganiaya